aba babugine ko munyeshengero kazabwa district ya Rubanda Honorable Prosia Kampulira begumisa baturage ba town council ya Rubanda amwene gomborera ya muko borekiro kwerarikira habwibura rya mezi marungi omucweka cyabo ekibagizire ngo nikitamagara gabo omukabi abaturage abari mu gade muhwezi muteta Allen Biryo Misho Keren Mugisha amwe na Medad Kichoncho n'abandi basha bamunyishengero gu kandi uri commissioner wa parliament Prosia Kampulira begumisa kwataho uburyo okorengana n'abandi bebembezi batyo bakabaretera mezi mu byaro byabo amezi garafaga hamwe harimo abakekuru bamwe barara batina amezi abo kugira ngo yubarataha kandi ni hare kandi twashoba twagira ekizibu twine turi mu misozi mbwe ati kutwagira mu musozi umukazi yagirenda kuza kumuragaza hankuto twina kakuto katuremire kuyamibare ngo moteke gumera mwihahiye ngeno amezi tushobegwe titwine amazima ho kutamezi hata mezi aho turagiha ni hare baure bakaba tukorera amezi gafu agagarugaga South Western kibwaga kora rupiye kunka MP uwagiremo akagezo kugakora kunka kwatarabiremo yijyakoma kandi ndomwe mu buciko bwoko mutabonikanso yona titwina mizi in general titwina mizi ndakimanya korugasi na higuru turi mu bizima yabashira basika uri mu government kandi oyinamani urabasa turubinjire bikondo n'ibindi tubona amashanyarazi twake abirabira na mukaga rero cyekore abantu bagira ngo ameza go bari kukoresa nibagihombi ba hamwe n'emfreje bari kugira ngo aha abaturage kandi no mu cyaro nico kimwe domora ya meizo muri Rubanda Town Council hamwe n'emyanya emwe umugombere ya muko nibagigura rwagati ya siringi 5 ku ikari 10 abantu benda ngo gavumenti ebirukangirire no bukirabe ngo binebizibu bya mezi bagumiza mu kusima Honorable Prosia Kampulira abwenteka yo kubashaje ko mu bibina byabo aha byaro bagumize ngo nikiza kuba yamba kurwana sobworo hati kezi sete zo yaza kutwa baguma turatera buri kwezi 12 tukiyongera tuzikakanya tukaguma turaguza buri muntu hariho bwo urabushoboye gugwero na kuza mu igwaro rozemo bakuguze nko mu 5 uboneka transport akemoto ko twari mu igwaro bakabara umugwere umwana wawe bamubinga mu kwega ifwe turakunda bamwe kwegesa bamubinga uze kuguza mu 5 uyitware yishomero uborashabira hibanja kugira ngo umwana baba bamurekire hishomero omukubagaruka mu Prosia Kampulira yabahamiza ngo government rionero nda sente zo kurameizi kurugahanyanje yabunyonyi kuzakashozi karengere mpaka bakagayisyo mu byaro byona ahanshonga zebibina Prosia Mbabazi ebine byarimo natongozo mu byaro nebyo kushagika ezindi program za government nke parish development model hamwe n'ezindi kurwana sobworo omaka na n'intunguka ya buri muntu ubahati nyonkenda ngubangize hasero naruga hasero tuzenkahe ha district ekigendererwa cyanje natandika kwesimba ndishwe izoba rimwe hinaho nazire za Bushenyi nashanga abakazi ba Bushenyi bine bank nk'abakazi ba district ya Bushenyi bataraza kuguza mu banke zindi bine banka yabo nk'abakazi kandi na government bakorire ki ebakwatireho ngano nanye nayebuza nece kinda basa gukora kugira ngo tukore banka y'abakazi muri Rubanda district Prosia Kampulira yagaraka yashaba abantu kurekeraho kwirukangira kweguza sente muri bakafuna ari kugira ngo abamagoba gabo ni mingi mnonga kandi ahobwe bagume baze kweguza omubibina byabo abwo kube sente za manere ndazigumire zikorira ki zigumire nyabura abana ba mama ezo sente ozizemu orazizamu habwo kubazira kugwisiza kawo ekibina cyanyu mwakikwataje ababufundi hati eyi nabangize bari muri miliyoni 5 no kugaruka yigura
entekatekeji ya Prosperous Women Rubanda ekatandikwa mwaka guhwire kandi ne kuzombyaro byona ebiri kwingana binankaga na mwendo mu district ya Rubanda kandi buri cyaro umunyishengero kazogu na kikwatiraho na shiringe mitwaro 30 gasha kwa Jime Emmanuel awatayari West yo muri Kigezi.